اندام دسته هفسروکاتیا پیاده آلدار خلیل دبیجه بریارا پککه یا جبو خو فسخ کردن بنگه که جبو گوهرینا پولیتیکای ترکیه او کم کرنا راگشیه لحنبری ریوبریا خسره. هر وها آلدار خلیل گوت رجدبونا لسر ناوندیبونه ده سوریه پرچه بکه او بر بشارکی نافخویی و ببه شانداکو به حکومت شامره گوتو بیجان بکه ده نونراتیا ریوبریا خسر بکه او شاندا کردجی بشکویه. روژاوین شاندا رêveberiya Xweser ji bo danîstandinan serrastkirina destûra Sûriyê, naskirina doza Kurd û sîstema rêveberiyê li welat û artêşê ne. Endamê desteya hevserokatiya peyadê Aldar Xelîl her wisa dibêje ku şerê medyayî ji aliyê desthilatdarên Sûriyê ve li dijî Hesedê û Rêveberiya Xweser nayê qebûl kirin. Hêzên Hesedê û YPG dirêjahiya PKK nînin û paşa roja wê bi Şamêra tê got û bêjkirin û em daxwazên Tirkiyeyên derbarê çekdanînê de qebûl nakin.